Sikonisi, ngine-idea mfethu. Ngake ngayisho le nto le kuwena kodwa manje sengiyayenza-ke ukuze uzoyibona ukuthi isebenza kanjani. So idea yami mfethu, initially ngangithe asishaye i-YouTube channel and isikube ngathi sabangani aba-communicator through ama-video. Sizoyiposta ibe i-content, but into ezoba iyona content yethu izinto esiyikhulumayo, yabo le nto leyo. Abantu baya-entertainwa ama-reality shows, abantu baya-entertainwa ama-celebrity, baya-entertainwa iy'mpilo zama-celebrity. Asibona ama-celebrity, azikho nswempu izinto ezizenzayo, sabantu nje abanomali, kodwa thina siyazi ukuthi siya-entertaina, yabo. Siyazazi thina ukuthi asibhori, yabo le nto leyo. Lapho sino-showcase. Ngikhumbula mfethu sisebhasini esikoleni, sisebhasini sisusa esikoleni sisa e-workshop, yezwa. Sikhuluma abantu behleka. And then kwakhona umuntu oyedwa owenza i-comment wathi, yazi nina fanele nivule i-TV show, yabo le nto leyo. Le nto yastika kumina mfethu, yastika kumina le nto leyo ukuthi hayibo, abantu basibona siyi-entertainment ngale ndlela. Okay, mhlawumbe angingakhulumi mina ngoba mina ngi-entertain ngangako mina. For sure kwakuwena mhlawumbe no-Wilesto noNtsikelelo, yabo le nto leyo. Kodwa kwakhona umuntu mfethu wabona i-entertainment, wabona i-potential enough ukuthi singenza imali ngayo ngezinto esiyikhulumayo, yabo. So wathi umuntu kufanele ngabe nivule i-reality show, yabo, or kufanele nivule i-show, yabo, into ekanjalo. So i-idea yami is based on into ekanjalo mfethu, yazi, ukuthi sishaya ama-video sabangani, asihlangane njalo, yazi nawe ukuthi asihlangane njalo, yabo. Mostly ngoba wena no-Wilesto ni-bad influence and mina sengiyasonta and nginomfazi nengane. So nina ninama-tattoo, ninama-piercings, and ngiyabona mina ukuthi ngiyayihalela leyo nto leyo, kodwa angifuni ukuyenza, yabo. So ingakho senginibalekela, ya, kodwa siphumile lapho. Okay, idea yami isekutheni mfethu, sishaya le show lena, sishaya le YouTube channel, ushaya yakho ngishaya yami, yabo le nto leyo. Ushaya ivideo uyaposta, ngishaya ivideo ngiyaposta. Umuntu kuzofanele elandele wena nami in order to keep up nezinto ezenzakalayo, yayithola le nto leyo. If kuwukuthi yazi le nto leyo kade ilahlekile nje, kade ngisanda ukuyithola manje, phela kade ngishaye ipali yaseso, yabo le nto leyo. So into leyo mhlawumbe usukude nayo phela wena impohla vibes. Okay, siphumile lapho. Kodwa ngambe ubamba ikhandlela phela ngoba phela uskema nomel kwi-IQS Productions. Yazi. I-Mel Productions. IQS Mel Productions. Ngikhohlweni ukuthi ithini igama lakhona ngempela. Kodwa mfethu, yayifica mfethu into engiyishoyo mfethu. Wena mfethu unencagela mfethu, wena mfethu izinto uyicabanga mfethu zifike la engafiki khona mina nelami ikhanda lami likhulu, angiphiki, yabo. Kodwa wena unencagela mfethu. Shuthi khona le runway ekhanda lakho mfethu, engqondweni yakho, le runway enganayo mina. And angazi ukuthi le runway iphele laphi, yabo, but la kufika khona elakho ikhanda elami alifiki, yabo. So I look up to you ngaleso sizathu, yabo. Khona izinto ongayicabanga engingakwazi ukuyicabanga, njengokuthi mfethu mina ngikwazi ukuposta uku-editha ama-video and angiyimisele njengamanje ngoku-editha, yabo. Akusiyona into engine-interest ngayo. So ila ongangena khona wena mfethu with your skills, ukuthi uyakwazi uku-editha izinto zakho lezi. Technology mfethu into wayiphiwa mfethu, yabo le nto leyo. Mina kube nginalezi kilo nazo ngabe ngishaya i-fraud, yeah. Kodwa mina-ke into engiyicabanga imali, yabo, eklini kodwa.
yabo. So mfethu ngithi mina ashaye le content mfethu, uyayithola, share le content mfethu, ngizoyiletha i-raw mina ividiyo yami because angiyena umuntu okholelwa kuma-posting, kuma-editing nani. If kuwukuthi u-interested mfethu asiyisuse le nto le, if kuwukuthi awukho interested mfethu ngiyayisusa le nto le, angithola. Sengamane ngiphoste amavidiyo ami ngedwa, ngikhuluma ngedwa, kungathi ngiyahlanya izinto ey'bhorayo, but wena kuphela osasubscribe-ile kwividiyo kwi-channel yami, uyangithola mfethu. So yingakho kade ngilele mfethu 3:20 njengamanje. Okay, wena ngilale kamnandi ngoba phela yabo, uyayithola le nto le, so ngo-4 uyaphela ugesi la, yabo. Kade ngivuke ngo-3 ngithi ukuthi ngibeke amanzi khona ngizokwazi ukugeza kahle ngoba angithandi ukugeza ngamanzi abandayo mfethu, angifani nawe mina mfethu, angikhulelanga mfethu ehlathini, yabo. Okay, well ngathola later ukuthi intuzo makusilona ihlathi, nokuthi ukuthi nawe mfethu nawe ubuke kuwumkhaya, hey ubuke kuwumkhaya nawe, farm boy. Akhumbula nasesigele babekubiza caveman. Kubizwa caveman. Showcase. Well mfethu, for sure usuyayithola mfethu la yakhona le nto le, yabo. Ngiyanqela ukukhuluma isikhathi eside kakhulu, kodwa ileyo-ke mfethu i-just i-idea yami, uyangithola. So mawukuthi wena mfethu mhlampe awuyishayi mfethu ngokuthi uyenze le nto le, ngizolanda iy'memza mfethu. Iy'memza lami ngivele ngiy'qhubekele ngiy'shayele nayo mfethu, lezi amavidiyo okubhedayo, kodwa yilona sashaya i-channel, i-YouTube channel nayo, sayenza i-content, bekufanele yena abe responsible for ukuthi ayiposte, uyadileya amavidiyo akhona kodwa akawapostile, so ingakho yena, yabo le nto leyo, so uthini-ke mfethu, proposal le, take it or leave it. Mina kodwa le video le ngizoyiposta inje, tshela.